السادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أينما كنتم. جئت هنا اليوم لأقول لكم أن المجرم الدكتاتور القاتل السارق عثمان غزالي دمر جزر القمر ودمر علاقات جزر القمر وباع جزر القمر مع ابنه المجرم القاتل فتح ابن هذا المجرم عثمان غزالي. الكل يعلم ما جرى من علاقات جزر القمر والدولة قطر بعد أن كانت دولة قطر في مشكلة مع السعودية والإمارات. فهذا الجاهل، فهذا المجنون، هذا المنقلب عثمان غزالي طرد بطريقة غير أدبي وغير دبلوماسي الدولة قطر التي تحترمها العالم كله. فرجع في هذا الوقت فعل مثل ما فعل مع المملكة العربية السعودية، لأن المملكة العربية السعودية في مشكلة مع الإمارات. فتدخل جزر القمر في مشكلة التي لا تخصها. لماذا؟ لأن هذا العدو، هذا المجرم، هذا القاتل عثمان غزالي لم يطلب سوى الفلوس، ثم بعد ذلك يدمر علاقتنا، يدمر دولتنا. فجئت هنا كما طلبت أمس لأسئلة أو للسؤال على الحكام الإمارات: ماذا تريدون من جزر القمر يا حكام، يا أمراء، يا رؤساء الإمارات؟ ماذا تريدون من جزر القمر؟ هل تعلموا أنكم سببتم مشكلة بين جزر القمر وقطر وجزر القمر مع السعودية؟ يقال أنكم قد اشتريتم مطار جزر القمر للملك سيد إبراهيم في مدينة هاهايا وموروني. هل هذا صحيح أم لا؟ من هو صاحب السفينة التي تدور في جزر القمر؟ نريد كشعب أن نعلم ما يجري بينكم وبين هذا المجرم وهذا المنقلب عثمان غزالي، وإلا ستندمون، لأننا قلنا ونكررها أن كل اتفاقيات بين هذا المجرم، هذا القاتل عثمان غزالي، مع أي حاكم سيكون ملغي مباشرة أو فورا عند تنحيه هذا المجرم. فأرجوكم أن تحترموا الشعب القمر، لأن هذا المجرم عثمان غزالي، هذا الدكتاتور، هذا المنقلب لم يمثل الشعب القمري. هذا ما نريد أن نبين لكم. فاحذروا ألا تقعوا في مشكلة، لأنكم تعلمون تماما أن الشعب القمر لا تبيع دولته. وقد سمعتم ما قال هذا المجنون أنه محافظ جزر القمر، وقال أيضا أن جزر القمر هي حتة أرض من الإمارات. هل تظنون أن هذا المجرم، هذا الدكتاتور، عاقل أو مجنون؟ الكل يعلم أنه مجنون، خاصة بعد أن جرحه الشهيد العنقيد الشاب الوطني المرحوم محمد عبده الملقب بفانو رحمة الله عليه. فنرجوكم أن تحترموا أنفسكم وتحترموا جزر القمر يا حكام دولة الإمارات. وشكرا لحسن استماعكم. Chers compatriotes, j'étais obligé de commencer mes propos en arabe pour signaler aux dirigeants des Émirats arabes unis que ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de manquer respect à notre pays, à nos citoyens. Pourquoi? Quand il y avait la guerre froide ou le problème entre l'Arabie Saoudite,
les Émirats, l'Égypte, contre les Qataris, ce voyou d'État, ce criminel, ce dictateur, ce putschiste Azali Assoumani a décidé sauvagement, bêtement, de rompre nos relations avec la Qatar, qui est respectée partout à cause de leur intelligence, de leurs moyens financiers. Mais malheureusement, ce voyou, on l'a promis des dates et des moutons, il a dit, va-t'en. Or, à ce moment-là, j'étais aux Comores. Les Qataris ont décidé, il y avait RAF, Rahmatul Insan Fadila, il y avait Qatar Charité, il y avait Muassasat Aïd, il y avait ce qu'on appelle le Comité arabe de développement et d'investissement des Comores sous le patronage de la Ligue arabe et le Qatari qui dirigeait tout. Mais malheureusement, ce voyou, on l'a promis de lui donner quelque chose et il a fait partir le Qatar. Actuellement, il a essayé avec l'ambassadeur de Koweït, Dr El Arif, le mari de Laïla, qui est concerné du problème de la Mecque et l'or, pour essayer de réconcilier les Comores et le Qatar. Mais le Qatar a dit, c'est pas nous qu'on nous manque de respect comme ça. Foutez-nous la paix. Et ça, beaucoup de Comoriens ne le savaient pas. Vous voyez comment on joue? On cherche à savoir pour vous montrer la réalité, puisque ce n'est pas les médias ou les voyous qui ont leur téléphone qui vont vous dire tout ce qu'il faut. Alors, actuellement, les mêmes bêtises se reproduisent. Réveillez-vous les Comoriens. Azali est en guerre froide entre l'Arabie Saoudite. Pourquoi? C'est la raison pour laquelle il a dit, vous voyez, les Émirats, nous sommes chez vous pour montrer l'Arabie Saoudite. Pourquoi? On l'a promis encore une fois quelque chose. Vous êtes là, vous me suivez. C'est pourquoi il a dit, vous voyez, il nous a donné un bateau pour nous faire circuler. Moi, je serai gouverneur des Émirats. Et les Émirats nous aiment avec la Chine. Il n'a même pas dit un mot de l'Arabie Saoudite. Or, ça fait 2 ans, le moufti perdu, le moufti qui ne sait pas ce qu'il dit, avait dit, il faut suivre les l'Arabie Saoudite. On faisait l'ombre là-bas, Azali était elle. Maintenant, personne ne parle de l'Arabie Saoudite. Pourquoi? Puisque Azali a mis les Comores, encore une fois, dans des problèmes qui ne les concernent pas, à cause des petits avantages. Et je vais vous dire aussi que, paraît-il que l'aéroport n'est pas vendu. Il y a des voyous qui ont donné à Fatihou de l'argent pour distribuer aux employeurs de l'aéroport et le faire partir comme ça, il va gérer, il va transférer la drogue, les billets, tout ça, foutre le bordel dans notre pays. Mais vous pensez que les Émirats vont prendre l'aéroport et que ça soit à cet état, premièrement. Vous pensez que les Émirats vont acheter l'aéroport des îles Comores sans qu'il ait de concertation, des plans, appels d'offres et tout ça, qui leur a dit que nous avons besoin de vendre notre aéroport. Or, les Géviens, ils vont toujours, la diaspora participe, vont toujours. Alors, il faut que vous compreniez quelque chose que, en restant comme ça, mou comme ça, un jour on se réveillera, on nous dira que sortez, dégagez, c'est pas chez vous. Pour ceux qui ignoraient, qu'est-ce qui se passe? Ce dernier temps, Azali ne parle plus de l'Arabie Saoudite. Or, la plupart des imams comoriens sortaient de l'Arabie Saoudite, des argent, des dates, des moutons. Maintenant, il n'y a plus. Pourquoi? Puisque les opposants, les dirigeants, les imams ne comprennent rien du tout et ils ont laissé ce voyou avec son fils vendre notre pays. Vous pouvez aller demander et vous saurez pourquoi je suis cela. Parce que je demande, je m'intéresse de mon pays. Et on nous chante que les relations, la diplomatie, tout va bien. Ça ne va pas la tête. Et ça, ce que je vous ai dit, que Salam Toukoum. Salam Toukoum. Salam Takaya Baladi, qui est écrit ici. Salam Takaya Baladi. Donc, nous vous informons que notre pays est en danger.
Puisque ce voyou, si on le dit, on te donne quelques petits billets, il peut vendre tout, solder notre espace maritime, notre espace aérien, tout. Nous avons du pétrole, il peut vendre notre pays sans qu'on sache. C'est pourquoi personne n'a le droit de dire et moquer son fils. Pourquoi on va se taire comme ça jusqu'à quand? Il faut qu'on se réveille, la diaspora et les autres qui sont à l'intérieur de notre pays. Voilà ce que j'ai voulu vous signaler, puisque dernièrement, j'ai vu des jeunes dans une cérémonie. Ils sont venus en disant « Tonton, merci beaucoup de tout ce que tu fais dans notre pays. Que Dieu vous paye. Nous, on est fatigués. » Donc, ils étaient en train de dire cela. Kwezi watukufu mafundi wangu wabewe hangu watata hangu wanasho hangu ngabonogoza muhimu kabisa kabisa na kanza njeni mwabieni bana. Abunge tijo mmea ni wakomuri pia wazijue bangabo uwenji kwa jaziju haukaizo zijo julwa zijuziwa ni media no sikati na media. Alawa ndumrato zungu habula pashamba gari wanzo endea taimba yindu yale obarivu goshe da taimba mshakiki yale ungazo ndo bana sebu hao no mriada ngu habo nsi areke telefona mfilme haishamba ndiko wala hajingesha kabati abunge na mwime mwisheza kadoza jiri robonze rondani bo mwiso wahe mnaharamu woyi ujada eno wenza shonga wa mwimilia na mwambia Allahumma amina babunga wezo muonisha izonga zazo zijiri nge mzijue kwa komori tiratifanyi wa wanatiriko wakati nabanga manzoni ulawa no wana sho hangu watata hangu wa baba hangu watukufu mazuki wangu wanama wanzani no wana sho wangu wahe appel de Paris watobu hamana ma ya puhele bavula itara ya bantu anzani mvumbuwe ya puhele bavula itara ya hamba basira nti hale mino uhanza sha ezeno wazifanye zentu zino namna waturubulu wana haramu wala abudafanye tiriko tamba mimi mtuta hata faida hapo ba mimi tijokati lo $100 wandu hunda wabantu harumu YouTube ne TikTok na hizo kabati za azali ntoto ambeze ntesone za ngoza misiri izo ngabwa joto wazi hamweke wazishia pia ngamzidunga wabana shabasa ngasarumwa bwana amonge emwanama mtukufu huo uparwa feshe amumjuao ile bavula itanda arandidani de uja salimani jaiko ntipia malani hopi ya reze samba ngoingu ujulwa wanduwa mjua ndororo akawo mruwa bwana ende hafanya owana tiriko wan abage ngabo wandu wandawa demande rwanik mimi simambia ukana ngoni ko wandu gratuit au ngwanzo ufanye hamba wede ujona tamba eka ngabo wajo mana yabo ezetiriko ngezijo utolwa she ujokana bahinu gujobeshea edo mana wahekesi ya Paris wanasho hatu rabia yahe appel de Paris ezetiriko tazinu zifanyiwa ezekulori zinu ato hambangu nifanyiyo kado shaha ngabo wanduwe nji wanama wanzani na dui wandu zangu wambangu wanzao ujoka utaha gujo parai secrétaire wahe appel de Paris bazino appel de Paris tilwafanya shawide mwana mawe tukaunifanyia kado bahamba yo unanza alafu hazifanya enamna inu ya uka nusom tous andi salam taka enamna za fanyiwa ngabo couleur njeu ngabo couleur ya za rouge ngabo gris enamna inu ngabo veri enamna inu abange yabo ujoka ngutaho gujo nifanyia signe en privé nijue kengabo kezi wahi gujo niko utojo hunda abo bamime zila zafanyiwa ataminja hunda njahunda nto kana mtwenga mna kasketi basi do aniko mnaka do basi yauka inu sinyalia saya bo komori inu sinyalia saya aukanyi wandu mndungu enda mufanyeze kasketi ne zetiri ko mwabaga nyina nduwe jimwe zitamba za JCRC na nasi batu kandi ojo zifanya likazema zina hatu ekemkazeza mnaharamu azali ezali fanya bile banu ishele tijo kameleza wana haramu wale na rikonsantre za muhimu na ziro teza zetiri yabo nyinyi mnu hateze maliza hanyu mjomone mafanye zetiri ko atana singa ryo urengeze maliza tu rifanye zetiri ko rifanye kasketi rimwenese nu kabanga sina wandu watu sha karitina besoin garanzo ti hatu yende ndo basi amonge abo watukufu na rijikonsantre ni men
na mbehe banga bongoza muhimu sofi baika lazima mna haramu yala le nanza zensu zinu banu na mbe Allahumma amin emna mshenzi woi gebidiyo yala le nanza ya zensu zinu gebidiyo yala le nanza ya lingosi au ya tao suwangu tao bazali au ngo ufoya kama mtu kaurongoze miji ya bahari wakeradhi watidola lao nsijao hahaya na mkeradhi bwa hahaya mtunde aeroporo yiyo mona namvyo watiti na namna ibiri hobo hahaya mtilale mdosi uhabo hahaya bemna haramu woyo wakati wa hibidi uje ujoanza chao sha haini mndu rahane jandi soma bianisa habari ngamto miandida kanzima ri partage ulo na mri ya publie bami imi ntina wandu wa ukana wa beze message sa to katidani almradinga mina babini mwambia oni ya uka emana maison partoma ya he service de renseignement ya wahani fakiri wa jamda dabi ikayao e makatirilo na yoyan fakiri wa jamda dabi e makatirilo na yoyan eze duanza hanyu zimlaza na nzaya hada gushabonti ajahunu ajahundu edamu kiyo zibulubulu akaupasu ile roho yabo zindu zosifanywa atazito orabo wa Komori abonge ezajiri bada abo hindi ereje amba anaba ke tubidini ke banu kada wanavuka lelo bahi vala ina kati Mohamed Daoud kiki ya ba etobe wa bahida tunde woba wombe ngosodi afanye chao emi mekatire mwamzinga mwadita mbio wa Komori wajua ngami tayari haina zuka ujiri nezijiri ngami tayari ngami pre sho wa Komori wajua nyi wandu hindi wana haramu mdodi ngoni mwele fahavalu ilo mdirumao lijo kanyitsi wandu mwenza haya nyitsi wandu mwenza akili nyitsi wandu mwenza hari banu kamfikiro kekarja mdemmani mizingara mtsabazana ura mpurizani bombira mtsabazani Mwenyezi Mungu gujori wirwali yanro au ka aile hamba wakati ghazat al-ahzab hamba fa arsalna alayhim rihan wa junudan lam tarawha basi ngabo mjo dubilwani bwade yabo ngabo mjo ure mamizinga yabo ngabo mjo uswanyi ni hamuna harara yabo ngabo ufanyeze accident yabo ngabo mjo ifo shawallah bila hengeti satoma yabanu nsojoda zana do swali nomba Mwenyezi Mungu nartole basi jandu makoko jandu mabe ukoga bandu uliliwa nzazama dagazo kana uchamana charongo shamide mwana ha amjwa waninje ndongo botu ikana uchamana rongo mimi de mana shewa henga mjwa waninje ndongo faiswali salimu waude basuki wangu aimani na opia waude wanasho hangu abwenge na mwalimu uzise bofaki ufanyi ha izinge ila yamba usukutu ntwawidu abwenge abo ngarendele yao na mswali ya mtume Yohani sezi habari za muhimu ili mzijua uka lelo ngebidiyo mshenzi we yati onde mfumo tene zetu abiyazire nda matuka uzijua engani pre na mswali ya mtume sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Yohani sezi habari zatu باولا ولمنا أنو سيبوا تقف وعلى بركة الله أمصال يمتو ميرانزي صلى الله عليه وسلم أبو مشيوك اللهم صلي صلاة كاملا ويسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرواحل وحسن الخواتم إلى آخر الدعاء أما جينا أمصال يمتو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وين تموفر تزنيو شين ونسي بسم الله كوزي watukufu ele jishenzi la zali linjabo halo linyi abola tini lo tsena halaga badungo be hawana ambana na maburunku wajabanu wana maburunku waili wa mituje wadungo jabanu wajaonyea shami tserengela peni no abahimsindanu nabye mnyida nyino mpuani banwe wenge video tunomba chao bawe chao tunomba chao banwe fundi ba miti fundi mnyimlida nyino mpuani bwana zishenzi msubuti mjebanu mjemdo amba uka emanga mtumkrimu yemwe mke kamlibi ba kimkrimu yemwe mke kamlibi ba hewa saya ba ya o abirashioni rakada sina ono wantini mwatu waloneze hazi watu wakangwa sisoza hada one mshenzi warumo kutuambanyi wanafidi ya mdomo firo amotawani mjoma baga manto mdojibu bwana haram katina kaura mpirati ya lisa laterali akatika ura bagoli borulo watito mtsangani tikaura defense tikaura milieu tikaura elie tikaura ataka banaba haka mrono mfu abasa milieu mfu milieu mark
mino jodo chenene atake mimi abonge bwana zishenza madzi kabati mndu mumtuje wa ujaje ajibu Oshenzino una haramu neze tabu ne ukatili ujiriswa wabanu ekatinde zembwa mbili zinu za majambi na marindi yaliti mrudo tilaki na idirisa madzi de madzamba haya nuda duo jai nyo komoro mnyimle ujitabanu hanyi mitorega mbaheyo da nyino washenzi wa mpuani filika mbuchika ushangazano amchika ushangazano bwana haramu woko engenyi mbiri shioni shaishi dongo utungeza motino kredi zode zinyanti za hanu zijoka wona sidonuka ashira ho wandoshani zode zinyanti za hanu bezitolwa mjemdo kanti mwenye wa komoro bali wali ya hizo magaya ya chao ele bele tima idoli bewa Tanzania lamba ngami pari ngamchao fahashi ngami pari abonge hapo na mweti horanti ni regle le jishenzi la wapua wa komori abonyile mtona mbia enede utsede en 2010-2011 omuso wa Sambia kaujaya lawe hafanya mahadisi da ina Qatar nantiza Arabu yodoha Qatar wa Arabu hamba ad-Dawha imahadisi yao Sambia ndi hajide zana faswaha hamba na mchebenti ya hangusi lwanyanya nyiga rifao artuka ulwani mbuhe matsori wolo gari ukao na mozanisi wakandwa ambao muassasatu Aid ngabo yambao Qatar al-Khairiyya ngabo yambao RAF Rahmatul Insan Fadil Qatar Charité halafu wakaupatronewa ni inu ambao deligara bushea ka patron ya heba hadisi ya upia wo Qatar et comité yo ikauparwa comité arabe de développement et d'investissement des Comores walini kama hamitano ze chambro froidi o mayatima wakama wanduenji wakawenda 14 wakati yo wakati na reje Comores fundi wangu njomba hangu mtukufu ngu ya Johom Livandro Ustad Mohamed Othman handa halali kema ulamau wakaufungulia ho hahe hunukuweti wahe mwana mshohangu wakamshenzia bopara Mohamed Amin al-Liham mujrim maghribi ismuhu Mohamed Amin al-Liham وبالنسبة أبارك دولة المغرب لفوزه في كأس العالم للشباب. Je profite en félicitant les Marocains qui sont devenus champions du monde de football de l'âge de 20 ans. Haizwa tukufu baada raisi Sambi mgu ya jomu towa mahalani yaliyo Allahumma amin hasalama na amani haideha negosiye owanduwa wa juhane mashirika hao waja wakawunde Komori oulozi le imaema wanji yabala ngabo ambao wabala ushinya bayingo wabala sijinde siri ngaranzo bayiruri ile zadunga yabo ina mru wojosomesiwe kemsomesa ndo ndo jomdunga ni aqida mimi ti somo mala ndo ajicha mimi tikaudunga aqida ya Arabie Saoudite shomo sizoni banuti jati ndo wenji arungo twanta rituwe mfaume bayo de namna weda wa formate watamba salam tukum Abange watukufu Mwenyezi Mungu na hanze baho manama jawad ofisia Zajirindi Sambi hajana ile tengo Europia au shomera ulawa e mafukara ngabo usiku rako Assemblée nationale hunu yakaulazimike hamramba ahema député sho alo yabo yumi katadipe yabunga nyabo o alo yabo yumi katadipe basi usiku yori iloza wandu jana aina mdu akaunikiwa atijiba na envelope ya zijana na sijindini baada yabo litoa bursu 20 baada yabo kwabo wandu wenji wakauni kwa misaada ya hao yabo sha wajaba njia problem hauka Arabie Saoudite Misri Emirati nezantizila watocha wano katwari papa katwari hararangwelo hararie duni hatatika wakati Tiluana na mduri wakam komzungu hamba le Qatari achète notre pays komzungu hon le Qatari achète notre pays tout est pour lui les hôtels il est tout basi wakati ile zentizila zikawona haya na engabo rais Misri uparo Anwar Sadati we hafa baada Jamal Abdel Nasser abaya jaka udunga Anwar Sadati yuparo Mubarak Hosni Mubarak basi rais Anwar Sadati akaula pizo Arabu ajoleza ebanena mru ya jiwaya undamba desert na na mitede wa idio toji kazanti alaka uvumbu wa Qatar na Kuwait na Bahrain wanatiwala abonge
paka problemu ya Arabie Saoudite na Egypte na Emirati wakaurema Katwari wanda waireme embargo Katwari hatene hata wanda pia waja wakaurejeri ngoni basi wakati hiyo Arabie Saoudite daina Emirati waambia emshenzi zambani mzata hangu mtukufu mzate Sharifa wa Abdurrahman hamba emshenzi oiti mabani o imshenzi ya tabanu hale emshenzi hapa ramba garjo huni kambe sema gonzi hauri alikadha haujau no ulize Katwari bae almajunun amga mshiyao almajunun kaja tatu shawonsina problem ino afera ya wandu walona matajiri na magashi na nyi na golf kamjo muntarma problem amade iba oya janere yamba biza ndiri ban gar lomba hindu na buri mjuani kamta paroni kahindo keti de magonzi hatu wala jara yatinza richojo ya toma valizeni na tede na yo tsasi wandu wanja diabetes oyi haja ngu wa honorengeza habahati bi docteur fundi wangu haka wakati hiyo shaafa Allahu amma salafa Dr. Hamidou Karihila wahimili mshenzi woi Katwari hasekura Katwari hatene are mwembargo ila hatene hata hakambiha enamna ya jitole ya jasa ili Komori mshenzi woi yamba ujuwame dezaho daene mafava wanda wa mzingisa basi wanda wandu walanti wakau wambio wandu fanye kampanyi wa mene Katwari wende rampapi ya Arabie Saoudite ra Emirati ra wala wakausabote Coupe du Monde 2022 wakausabote zongo za Katwari pia basi waja malilu usu Katwari sio desajiri bwa Komori mdo jueza jiri eza tende baba ngadile chevra mweze darasa no sekwe kwa katina ndo kizijwa izo bidi mwambilwa ne ma diplomate wa hanu ibidi mwambilwa ne madoma na wasiasa wa hanu siasa silo tukana minga mjoru mndo bazo gari mnozungu habo banga mona oda mtufu mwenda jirenda ukanarigira iswa shabe mkoba ziko tuko finalize kutoka kufanya hata juzi heze juma zimenyewa ila basheni ya hahe ya fati uke ta filme misihiri shawe ndo na Karimu abili sida ena shen libro do roko ne maimam wako uri filme sha ila sheni hadi haibaya aina kati walono goza ukontrezi ka ila ito kobidi ke jayo misiri ni pia ilo ne maana balo mabaya au mnabiye ke mwiwo no ende filme banako ituka yonte ke jeda ila sheni ya he mwanka na mwede watu temboni abangeza jirindi Komori ondu wala waja wamenye zishambro froidi wamenye zengo zao pia ondu wende zao zenyu bazilane zema zile zazo Katwari hambango joona Katwari hata Faransa ngumfanyi yoko ezine zeti pia au Katwari mnanti mtitisha ondu warumayo Katwari wandu walona uongwe warengeza ngwaste hilwa waina bahanu gotona Katwari wahulu PSG Paris Saint-Germain ezengo zozo tipia ondu kwa chahile basi emna haramu wa haramaini woji emna haramu mshenzi woji wa Komori harejeze betizi nuyo abasada ena Arabie Saoudite hatubuza da ena Arabie Saoudite ebanu ngani bana kamtibana ila demani ya juzi ezentuzini yarongo wa da ena majakono kono homa weni enti manzani watu Emirati da ena shini vahe ile pamsavi lamkababa mimi anjouze entini ahanyibwe Emirati ezabili ekenga mazoni ke gouverneur wahanyiminga mjokai wanu uranza bawana ikameli tsayo emyede webani ya tovumbu anti ekatida ila wanu ngasi aruma problem da sina Arabie Saoudite parce que Arabie Saoudite ngomanu da ina Katwari aida ina Emirati ambaga mjohuni kajau no udumise uo bas ngamona umufuti paraki ekele le paraki wano amaga ajo msaidi yani na mdunge woi Arabie Saoudite wao ambao pensalimani aringa na fikira zinja Joseph anya banu ngamjode na mtandawazi bango no mtume ala Arabie Saoudite ambari mtume ila maulida ni dana ala Habib Omari au no mtume ro hadao ne ula harudi amba ukana eyenge ndi wa mtume ulangio parake na mikado kamala wale parake ule tukabidi wallahi bila ya andware ngesinja no mtume utiparigeza la fudi tena wewe utiparigeza la fudi wewe bahaba sakatuvumbu Arabie Saoudite zabari azala fanya jao atela kile utivumbu na wala tena kuwa vumbu ngujona abo basi abo bango jona el kamba ngio Qatar Doha bas ayingio Emirati Dubai ejo kanzal kamba ne Dubai yadi ajeja ale paraka jadori rambia omnyanya edasa
bakaini mjomba wangu na mbaya yangu wa fobari wenda ko wo mabanganyirira nawo uramba chao abugira bo ko muri nganzo mjukana imbecile yinu iritaru ma problème tsena encore une fois bango nyibana kamti bana ngasi aruma problème da sina Arabie Saoudite e problème ya hatu da sina Qatar ke jarengele arirudi ngasi na problème ndo jira sina Arabie Saoudite hemna haramu ya lafunga mjoishia wanasi chamba de safari ni wajiji e diplomatie ngi njema ushema jampi na dobeka wandi wasanyula zo yiko watino bakredi wale sartine ja kenti nga wailo e diplomatie komori ngi njema si jo wanam tsacho hindu to de tsana hadisi baba ni banda bori tona waro me komori zambane mai variant na utawzira feli ya kawamba les varieno les comoriens connaissent Chaban Koli Komori il n'y a pas garçon le Komori il n'y a pas garçon. Ezachiri écoute ça dit desilo vana mawakel am to de tsana hadisi halafu hindi rende katwari ndarire mepi ambena mdesanyu ajara bisauti tena jari le mepi arengwa gutozungusiwa jauni emireti wari kwa mnavideti mnua ule shambani wa mdesa la pitali mbese yero jukada wa usiziwa wotu da urenge madziwa mahanya tiyero mafoto banu ya husuye epare ama amandwa ko bisa nesa na mafura epare ituni hapiye le gashingo tona ono warenge le 100 kida lahe petroli wajawamba ila pare basizi unu hapi mnahara mungu subuti urenge aeroport ishaizo nizo nato wala uko na rene kaza yake zatu unamcheshele udungo utaba ndaona wala mkudu wala dodo biwo tijija kitiji tiji rambo tiji do biba shaole wala dodo e bala do Jacques e aeroport ke chahuziwa aeroport ke chahulani Emirati emshenzi we hasi hibanu ende hao no voyo amba unikeri yali rega aeroport ila arenge ngurongeri yali yotoposhoni Emirati kwa jajo rega aeroport iyo iwashinde wa Komori iyo atoto usiku zima atoto jana mvio yabo wabalele tapije kikazwa yabo watemba ngini balele yo mnaharamu we haide hao no fahafalu yuko awahize mali zatu azibi amba zinuke joto shwana haramu wanu na niwani kawedeza unambia aeroport ihulwa harega aeroport bahenyi wandu mwa aeroport Allah ida bonzo ko moshenge tikana bombi zijoni kamra beda vurizo o wana washe wala no atomba wala wafe pia ndo kamtora aeroport batina mahadisi batina rongo mtumketi kwele na usiku ina mtaunda bakata wezere kleje anise zikaja kubaleza akizatu fatiu fatu riuresta yo fatiu aren bana mtona mwana makanti ya wendi la journaliste fait sans couleur namfanya mada usiku kwa safari na behe kweli hapo wenda watu fanya chao wanenge mapesa yangu habari enda babo ngoja usiku ndo jina bale zindu zikobidi zifanyi tama hidi tama beseka watu kwa ula wapida banu tujwa de langu tujwa de lahan wallah tini kweli ya langu wallah hata wallah ikena tu watu yeye yankesewa tama ewa wangu na dobi yankesewa tama gena mpare jana sa jaba yeye tukomda kaban wallah tallah ikanjuru haban robe banu kam tujwa zomanen banu yese coalition tuzi sambutu ulo parita ezunga tu wasuni mbaba za coalition amageti wasili sikukadha tikubali ukaba ukadha tijata sikasina mezi ile shuli tu isaite mura basa nduzangu na jazirenga alafu njebanu mdaza ni mnikene mapesa alafu mbabe continent kechabule pesa ngutu ura hitwa banu tini kweli ya lahangu izelize ngebanu ngapo mrumme au mrubishe banu tujwa hata nwambie jo ndo haya wanu watoro bahinga mwambie kana fatihu kaja aeroport kecha huziwa na banwengi andai huzu mdaza na mnayo abonye nyandu wacha bunyinyi abonye mbabe za zinu kapo kafati watu ja huzu aeroport kaja mliba ni ranzi chamdu kamtwede hazini na kamjalibo ila siku mdo chwa tazini kaja ndo kasati pia kema na kaja sisi karja kubali entelera ila uende sawa iniko na mdeza nywa hapa namfanye tamarehemu mzazangu muikoni kwa kama na shewangu tu enda hosaka funa paswezano zakayopia bango ya pashie bo haopia wapashia apaswezano yabo hata ile jeshi ilipo ni zukiwa he na mjemna rubiblo ijaba le kanti arengema utu asekuli alafu mzazangu huo para masule muna mrehemu asopare ni bala zabarele fichone lejeshi amba wodo biya heya bon ahezabaya bona fichwa ni mwanzo ile faransa wo paswezano za ko haopia alafu tu wongo ele jeshi lijanga la amba nganzo ile faransa nganzo ile faransa ba kikoni shaka twenda mtoto tolo hazini kama twenda hazini mwakaya
Bwana maregezi hazichaka mdai mamoroni sacha na mdo haya yodo makofanya hazi iyo ndio za kontra zifanywa wao iyo ndio izo ngo samu zilio na mwede haya mdo karturo haban na wallahi ngeti kada sijoniki wa walanja joro haten sijoliwa nilikeka ni roha tena na bena mutole pinda mwana mwanizi abenge kamzia banga nga mudeguto mro kati msuka jamu mjango kada bili madesanyo alafura ba roso pale nikamchusia madaizi ya kizanyo tika na doma na u bese ila yahudi mparo tijibala de jaki tijilo do bitu jwa de orli tiro hazini 14h hanti ukana monsieur Sedabdou a fini pointe ou katiro à 13h samba ha ou kaza 13h ngasi 14h samba samba ngama de makulo sharia no ngoto traitement même type de consomme on m'a dit wakati au samba allez on japouza les doigts anti 14h. Ah, tu n'es pas honnête. Ntama biya wallahi tallah. Yoda hunu pari yole andaka hazini ilo shirika privé. Harume makatwari tena uwo paro Mohamed Amin Liham haina mrulona mamegomira ruyakao paro ndarume makatwari ya tsemsada hiyo ngujwe bwana uwo mkudu tu wa Marokuna. Basi bwana uwo haribo ndo bala recevoir ndo ina skundo pesendefu. Atanga ba usikwani parabal. Wo bana mrula tukabana mbaba hangu. Ani parabal shamudo kaka ustahi ustad Muhammad Uthman yesu mwajomu ifadhiyo mbarikishi bawo megoni mwa yatwegeza ni kwanza Khudayfi na Ali Jabir he Qur'ani daene mwananya ustad Ahmed Muhammad Ibrahim mizi muna walivendo bawo megoni mwa walisaidia na kanze dini na dini basi bwana ulana tukana usiku ntijabalare leche tomona ni para Sedabdou vient ani parabala janto mona anenge razuari hanikamba njai hopeza ndevu tomende amanjai hopeza ndevu parce que ngo recevoir ngwe njike video na usikumba point ndevu amwe sawa nyuli pa yasa peza ndevu bakwa toma tu bête ha ba he bwana ola basi awatu kama mfaume mndu nikoze maliza katwari ya zirumao avec téléphone bala para ustad Mohamed Uthman s'il te plaît va récupérer Ustad Mohamed ani kele gariba la kia tili yete si conseil simrek jamaa wana ngo hatoda ça tani ngo biro bal dis ce que tu as dit dis-toi ce que tu as dit toi otim ni karazuari ya pwende evo aka uja ba iti mabia oya timis ça va otimis ala fo wala Ustad nganje ufaha bani azi wanwa jeni la tama go shomna ramu Almisi kami suri misuru akalizo bursu za wakaugate wana maidini mimi tisufre mimi bikabati mlijo shangaza mimi abo sikuna la larumu are depuis mimi wallah rizingu si wani alkahira yata enda hula mrija maudu mrija baada usubu wani mimi kati mlijo shangaza mtena mimi wallah tallah andeza mjoba kutuo uloniyo ya bado ndo ibo yasoma bawe nkekaja ndasoma alijo kaliele andaka na nasoma njen nike pete njendo redo amamba ibisona mana mimi Jakana so jen kemshansi ndora rilwa na mtu. Abonge watukufu ekemdige na haki ya ingebidia ya sisemi dobo ni yaida. Gebidia sisemi ba hitima bamada Ustad Mohamed Uthman ele bana lihesa ya. Era. Desa. Sabe mnaharamu wa sahada liga abongo tuko wasali hapo chayo ngabo ngutoni toa ngutoni rumeka ngozana ngona shakomori anje hapo ya doate ya. Wallahi tallah. Mnaramu wa tim jiyab tim teres deke tim par sambe im tu joy zona jomrend tambarika rumeza tisa yul comme c'est hin tu jar mo ti atum jom dori dara amnga abanga matuni mabiye nyi wanro hazima to labo jak ambiwa na washwala dugo umada no Rwanda Allah na mwedi haha kama mabao kweli mtacha mtom dipasoshe tu bana na mdege magari ambe na mruna renge bisi ripashie tamu ndima jifurize bala mdego mramasewa ngamjo uonezi jo jiri ngamjo ule uonezi jo jiri abonge watukufu abo ya aeroporti yokeja huziwa shawide mnaharamu wa fatihu mtujua ezemali ya kauziba hiyo harengeze mali za twazibi ajamba ya aeroporo huziwa ngomnikoli mapesa banga bajwa jen harondo amafaha lu Afrique du Sud na Gabon na Benin na besemwa rabuza tanawe ya bajamba ya aeroporo hizwa ni Emirati Emirati kwa wachukula aeroporo ikena mnai wakeka bado kansa mvi ikatilo na mvio waola wa mafiti wa dubo barini
mnamvio abe aviation wa ya diwo na mnamvio atungo ngo haba na tukitungo ngo mali ende betu kana mvio nje manyu menia ndia hii henta ma aeroport ya mafiti ti ono wenza shonga tawa wa mali mdia mingetla aeroport yate bana mwabeka kana aeroport ndo bila nyumba wenza shonga ambia kanga nyina aeroport e kada mina wazivise pia la mweri jokanga likono aeroport aweni mdaba ko ho yo me izo zitreya za azali ya dingo chaino ngwaza tanyi no baba hanye jai kanti yabone zini no to ishara aeroport hatu abunge bwa komodis kansani mwambie ni njo unjie za muhimu banu za himna haramu woi banu kanyabo na mswali ya mtume doka ya aeroport keja huziwa ni wandu mdugo ujamu amba mtolo hazini na mtojipanga mdenge mabisi mse hapo beke wamba kwanza jokipe nani garjo jokipe no aone ze famisa hao ne makoko haona wapi moti alimwambia ni mtawa ya azali mharaya ni wandu mdungo ukao bafu ni mwazali alimwambia ni mtawa ya azali mharaya ni wandu mdungo ukao bafu ni mwazali kakarja shinara mpashe itwa garjo upwe mihonene mindu nene haina sijo humzingiza alimwambia ni mharaya alimwambia ni mhara azali katina jeshi la umbiri ya nini oti pia nywana haramu mazingize mshenzi huo alimwambia ni mharaya sisi rijo kairi parsangu jori huwa siro mparsanga jo muwa na hena jo parsada hena abo tukanza alimwambia ni banu babanu ngabo andu jabanu shele kama nzo nise komori ignarifanye jao narifanye jao yabo haina mkomori na jo ya ukana e bahati de ke unu mwaha eke hejike jaka milioni na miliari bahati ke mbuli wa modo hechibo wa komori asiba bude mna haramu huo ele baloni ndo daene mire haumke wandu wako elimu nambie bana ngamdungo shi azali yovumbo Arabi Sauditi daina mufti na mnabeza kweli ngamdungo shi azali yovumbo Arabi Sauditi daina mufti na mnabeza kweli kabati za ukanagana baondo ngo azali fo yambiru ebo ko atoni ko mapesa wende wafanye zongo ato urenga wale wasaya ngali jo mtaha muri mtembwa de zaro roho ya ndo bitiyo isa imagamisa roho ya fakiro cha mdada bare mumsik haina wandu wakaufa bonti jua da ya kauzijua da ena belu na abuge batkanza na bendi tu abasa hamune zenogo ya zirenda pia banukikika na undo nukairi yao roho tie izi bi pasu edamu ya de irende hama wana zichibwe aja pasu le roho unu ne chefuba aba hango gojota abantu watojoka kiyo abasa aba ha gojota abantu watojoka kiyo bo fakre izori hambie ke kar tumtambazani hamizi ngara mpanezi twa mezi mgungu jori jibulia au kasi sitima dwalim kama abantu wangu ufanya sinema kari uhundu ya boba sitoba kiunda ni mali ya umala dingoni zorabo mimi mali yoti mala dingoni mali ya muhimu mimi shantina nda na dhulumu mdu ni hibie mtu sinanda na dhulumu mdu ni hibie mtu amage watukufu azali hatiye komori aruma problemu tena ye diplomasi yanda bomdugo ishema wadungo da otile mafoto ngasi haruma problemu ngasi haruma kodo da sina Arabi Sauditi kodo ya turi husu shawi emirati hambanga mtu ufanyaja wilade mania fakirintu au dobi fatiwa azali da bariri kwa videti azali asibiti ambe mimi amtoka amamdo ambio hawara uka zingo za hangu za hopia hata minga mtoka governor ya shenge banurikana maoposa engerikana wanadamu wallahi leka unulila azali kadatu ambala sate alafuti mwambiani ho tukufu hanyuka na ripare usikwalelo na ripare emirati ambassade ya emirati yode bado mjoshinda nyinyi wakubali wasaminga mtofanyeze barua besema uli wakati ndo nafasi bidinillah kega wandu watu nikubalia kwa watu hamba lera watu kana nafasi jeri balezi barua hizo au barua hiyo ribe arumwe ambassade ya emirati ribale barua ya sari ribe arumwe ambassade ya Qatar inambikana likao jari mtahini samaha mshenzi wala hizo yarenda ne mjufumu wala almajnun riambie emirati yakana banu ngamhadisio ndo kodasi bila nyina azali zino godazi mhadisho da nyina zali ya ukasubitia mbi ukana ngutuka uka gouverneur wahani wala mtu akabala olange mtufumu yasubitia mbi ukana komori shinu pa de shaheti hani ya la makolu mdako ya bali oindo bya mwabie mnaharamu wala jado ngo wanati watu nti yatu namna hiyo ilagio na mafundi ngio na wenyewe nti wala kartoni kwa la mkomori bengo la mkomori katufanyiza rozini na mumreke mnaharamu wala mjemkeda nyina izabili emna meri wala wando bya emna meri wala aribanu mwamba mhulemi aeroport hatu enu mhadisi da nyina do mparisa akori ndai demshanti wala daina imana ya makauli abidi enkeka sina wa komori waele wawe haki yatu wasubiti wa zambe yabo tinji yanai wa komori watukufu mlo bana yabo tinji yando kwesi yabo tinji yanai hautinji yando na mnabi watukufu yuka ezerugo izoge lazimiyo emadoma na emirati wa usiswa maswala yao ya hukam ya amir Muhammad Sheikh Zayed
ماذا يجري بينكم وبين هذا المجنون، هذا القاتل، هذا الفجار؟ أي اتفاقيات اتفقت معه؟ من باع لكم مطار جزر القمر للملك سيد إبراهيم رحمة الله عليه في مدينة هاهايا ومرون؟ من الذي باع عليكم هذا المطار أولا؟ من هو صاحب السفينة؟ Qui est le propriétaire de ce petit bateau-là? Deuxième question. Donc les Comoriens étaient censés de se poser ces questions et d'aller jusqu'à où ils trouvent des autorités émirates pour poser ces questions. Troisième question. Vous avez entendu ce que ce fou a dit? Qui a osé dire qu'il est gouverneur de chez vous? Qu'est-ce que vous l'avez donné? Vous l'avez empoisonné ou quoi? Et il a osé dire que notre pays, c'est une morceau de votre pays. Vous imaginez? Et une personne qui ose dire ces bêtises, vous allez faire des contrats et des trucs avec lui. Quel accord avec un bandit, un voyou, un fou qui ne comprend même pas? Abange watukufu, hizo ndizo nakanzani mjulizi wana uskwalelo, yauka wasiza hamaji, hauka bêtise au shenzi wa unaharamu azali ya ufanya, ya jita hama problem da ina katwari, ule mengu pia mwanzo katwari, wakena relation da una katwari, mnaharamu woi, hatopara telefoni ya magarjo huwere ya magonzi tsayanu, bakartu munda banura ya eha, mihaji ya jaya renga, garjo huwere ya na makarito ya tede, waduto wesu eshingo, neguti, hadumiza katwari. Katwari wakwate faransa ngo mfanyi yo kwezi. Hata Marekani gudwenda yeme ya katwari. Kamwe hata Marekani tenti kuya uleme yende ikaume ya katwari. Ibaba mvio ibaba mapesa. Faransa hende ume ya katwari. Eba bizalo telizilo hunupi ya ne babenene kipuku ya hunupi. Ngamona. Ala fwe mshenzi mjufumuo. Oze. Ya subitia mina mdesanyo. Yende adopo elarifu hofasi ya mitami uli wasedi Hasani mrumma laila wasedi Hasani wona waho mkaso au meki wodo ulu ambasadori Koweti wanrwalo yunga ukumena mfukari shabonge na gari ngo yuka tukuganga mizwa mali jasitu ragada ndumtate mwenzani ambi ndumtate fujari hamade mtate mtuani woyi wede yakobidi yaonese utungu waheza ngoza hunda aimani na faina na fanu na musilimu na mana hikima na wanu ele jidade chetwani linu kel japaro kondane ndongo genele jindu la lamba lisomo la kobili kana irumi lamba au sultan shuzuru on rigole pas banero hangura ndi 2020 yongi ngami wazo maifu mwana she wangu yakaneze mvu yakamurisi yakauyechi indro yatulala ya jwa ya hafa ko jomba mimi shantina kwa narugobanu ni hubenye bo sultan shuzuru wendenga we Geneve yabo uone majarima ya jirisi mwanashe waho Salim Nasoro hatamba ziwa imafotonga mina yobana haina usiku ngaba tungo pulwa hitwa moroni kutuone saukenti ngo na problem ngabo crime azali ya hube habo utango tofanya mikataba da wena mafujari Geneve yabo ngari zijua onga mineze papier pia na détournement et les jazz di shenti lo jina haramu ilo la situ ilo keli japaro kondane ndongo za hunda wana mabani hayo wana chewa ebati ya hunda dabo fundi wangu zuki wangu l'ambassadeur Mohamed Ali Dia yandalo le manaho shezero kona to habasu si tu abaje weza shonga wa finaliser hapo shajiti ndio ndio abonge kama tunamwambia ni banu ya ukana ngela zimiyo libuje nyo watukufu mlo banu et madame a décidé de vous parler aussi ngamu tsa hotena uzifanya nuhambi ukana anti habaru waba nulebeshe emireti ngantoma antieze baru auri pare maudu namnambie bana. Oui, bonjour. Je suis un citoyen comorien. Je vous appelle parce qu'il y a un problème entre votre pays et le nôtre. Paraît-il que vous avez acheté notre aéroport? Avec qui? Quel contrat vous avez fait avec ce voyou? Quel accord vous avez signé avec ce voyou? Vous ne savez pas qu'il est faux? Première question. Deuxième question. À qui ce petit bateau-là? Ça, c'est à qui? Pour faire passer quoi? Des drogues? Voler des trucs? Circulation? Quelle circulation? Ça, c'est pour qui il faut que vous dites la vérité.
Troisième question. Vous avez entendu ce voyou, comment il s'exprimait en disant qu'il est gouverneur de chez vous? Quatrième question. Vous avez entendu? Il a osé dire que les Comores sont des morceaux de votre pays. Vous imaginez? Qu'est-ce que vous avez fait, cet imbécile-là? Il faut qu'on ose parler. Et abongi watukufu, lazima hiyo rilamuhe maudu ribombarde apeli haruma ya ambasadi wajeleze eza hunda emwenza shonga weyike banu hedele teli hedare masindano wajuswa muo hawenda formatewa ha registro wo ngadormiziwa emireti ya ya do registre namna hiyo ajado makana ikamjeka governor wa hanyi ni pande na mjamrenge baka mjeka wa hanyi ikamona wari ni kamna melitola unyuri dane mna meli ya eda pashi ya boda no weshenzi wa wambe sodo toka pashi wa dezaoka wa haya mtifanya ubwete banu mbuli mna haramu wa pashi izo ndizo na kanzani mwambieni bwa Komori gebideri ke maitini mdatse jabane litsekanti basiri dazera ndo umero ndo she gelazi mwiyo rirengeze rwa izo ndo nuru andishe se barua rwa pare maudu wa hisi yakana banukana kutola dena mna ino ndo choma kwa chucha wa ribetera wa ribe magonza wa ribetera haisa ditaruma problem da sina Arabie Saoudite banu ezeno yamba uzila zilango ambilwa ni Emirati ya dodu zu Arabie Saoudite maudu mjoma benga manzomo de hejimo ne mabango matambi ya he le poda ne zenyi le ne zetwala kane ne zina no ulevi ne liwatui ne Serafine Zemali mwene mbaka mchuja maheji na mwene maheji Tel Aviv wa mwene maheji tijida hubi na mwene maheji Dubai bemna haramu wa raisi wa hanyu hizo ndenda mjomo ne sana awo wanzo ya jia heji na libezi majana shirini wa uriwoni abuko utwele ayo halitaruma problem da sina katwari ngubiro bafuni leo ne docteur El Arif Said Hassani ambassadeur uloko wa tirto twangu ndocho yihoba ya jende adu faria katwari mambene mwenzanyo zero kumarifanyi le dossier na ngore Joseph Betizi nubo mna haramu eti ya hatu vetwa ma problem almweze sipi o atwa de machindu ya banga nzo ya rume eti ya das ekamtsona bana ndoko tsoka mrafanya tiriko tsazinu eze tiriko tsazinu eze tiriko tsesi ikibani ngomfikira ndo siasa ndo tukamndia jobo tasira fanya eze tiriko tsazinu ba kutsifanya bitira nazifanya sasifanywa ni mtu ekazimdiso mwaba ukana mtu kamdo pia zizo kanabo kamdo kose malisanyu mi eze tiriko njo mne mafanya ngamdo ndo zinu sitofanywa ni mtu na mitira isi tina mapesa tsazinu wa Komoro eze tiriko banuko dombi wana abasa ni nkolo ya bidi wana wa Komoro ebali bo mwenye baraka bo Hamidu Karihila bo Baruani no tipianganya bo mishano kwa madizo nyi wana zichana mlone ze parti bo Rafsanjani bo Gulamu bo Marmirali nyo tipia misha imbecile la subuti ya banga yari huze si watu wana wantikata kabati ya droit ya boje non ile tuko bibala mpare groupe andi jwerede amadimiti sasa sifanya ekeka bwandu walo preban walo pariman na wambeban eziki wangu amedis ekeka bwandu walo preban na mjuheri badia zinjure de raime armu ambassade hiyo ze kamera ngezuri filme rombe kana rikaucha litunde barishie mna haramu wala mjoko la kachavoti wa ambarugo boko karja ileo amjemdambi ezajiriban hindri parce que ambarugo boko harima ke respect peuple hatu ukasisi watu na wahanga na mwambia ministre des affaires étrangères hanyo kana attention tikabanu mwala langa fanyo petition ndanyire mna haramu wala ba wala katu representer wala mna haramu ya wandu hafa banu ngatu kwede zembio banu mtowe Faransa isanja harara ranzi okazinda zila razamba engeri ndari mfaria ya mwe embassy ya India inu la rinyo bushini na wanu jau ngafikiro kana kweka Komori walao sisirila ngafikiro maore kwa tukoba kwa dotabira mna ile kwa ono ngazi jana na mwali na nzuani na bushini na izo pièces ntizo zibasa ngajamba nyimpa ya sana mwede sana wallahi watu wadumisa halafio sawa ino kana angena dera kalime bona rimtowe rihadisi wallahi kalima ilo sabirwa ni mzungu amba maintenant on doit faire gagnant uqsimu billahi l'azim il suffit de bouger abonge yabo tsikazani mwambieni emahala mshenzi wo ya maswilishani bwa tukufu ya ukana siawi badane mfomota mfumbili ba ngwa joka hapo bani ngoda hobibo mbore bani ngoda ngaula angu tfanya jazali ya basa wanzo urenge juma wibehe mfomota mfumbili salamtak abonge upande huo na rirenti ni mwambie neze ngozi ndwachi bemna haramu wo ibo mwana mshwa hangu Fatima mzee Saidi ngarjo urenge haki ya hatu tali to mutalat ele
dzadzela jishenzilin awe mna haramu woi vanunda da wamda tuzo shaudo na mumrega bo mumde mpirabo wabaki wadore mangoma tsoi mweza shonga woi wenda wahula zaba ngoda inti bahi na himeya je yaone njo voilà wait please une seconde watukufu tsoi mna haramu woi oide mwana mshenziwe baize nongo marenda emana mshuhatu mtukufu watwani ya shuja bese wangu wajuko kufanya hema kafiri wa magani na mrengo wanabuzi ne malaho ne zemali mwarenga bo mware mpira hata oido lene asekna ilo hama pashe lambuzi mna haramu oide bahe de voitama ngo il maarufu wangu abongo atungo ulo hifa bahimna itwa patrasa ila mahala baloro bokume anji abo nguto zirenga ezahimda zeshetwani aba ngeja fakirwa jamdadabi yabaki de mnapuru komzima gudonje nda yetambisho wandu gele jishenzi la wazaya la lijwali lo abe ulaba ya ukananga mjika gouverneur wa hanyi bomna haram alafunga bo washenzi lo amdunga president de la république hauba numsamuyelewa ya uka ila emergency kena kaukaya ntina ushinda na nende na one mriari wajirira sirensi ya hatu na none mriari wajirira sirensi ya hatu bomnyawe ema bagambe hawandu aruma emergency ando ufone fu kamjabe hawandu mjama bagambe hawandu aruma enjene emploi mjamdungo bajene ngamtungo wa mjama bagambe hawandu aruma renouveau abasamede mamaganye nyi wandu mruma ne emirati abanga kamsibito makaudo madao abunge abo opade wori sari rati na mswali ya mtume mabeza muhimu lelo bange fwe sankule lelo na mswali mtume sallallahu alaihi wasallam alijua mwambia za muhimu zabili ngerijo kupi Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bange video emshenzi wo yende zahe wakati yo rifanye jeriro mbeze darasa za hatuno te hano wanarongo wa juhumjibiani Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad. Kwezi watukufu nyosi pia mwishia ezenogo zambishiha randiro sikwa jana ujalevu. Ezambishia nda zipi. Doka wanama wanashe wangu bamfikiri kwa wenji wala wanashe wangu waho mji mtukufu wa mkazi wajuha wamba Al-Muradi Kausuf Mamed bwana hakomelwa singaricho bwana ngaricho njilana cha tihale omji mtukufu wa Shomoni wajuha bao wamba Kametra Ahmad Mahamudu hakomelwa ngaricho bwana emzishi ya kwa mjazishi ngaricho hamba ezala simu kasi seze nyongeza tukizenda vakansi kezenda za la lazivumao emzishia ukamjazishia watukufu ekamzishia yabo gelazimiyo mjuweze rogozi gelazimiyo mjuwe ya uka ebanu ngamlindao wakomelwa au wake kwa komelwa iyo ndiho mlio Chakamba hiyo ndiho mlio kwezi. Karjaka ulida ndo amekasu Mamed bwana komelo. Mimi ntwani ya mbrute na mimi. Abo izo tambu. Bwana zichana watukufu wa mji wa mkazi bani unistehi. Wa ala rasim de mwana mama na shewa wangu Bahasani. Amine mwana ma Benomar. Ndo wauti pia watukufu. Kami na famiyu sheka kamjamura mdu ya mabiani vanumrongo wanai ya ukana leke wapa melo ngati ufanya chao yede namna ikweni wakaya yede namna jabo ngama nzwede ya ulo basi ngakatende mtuka uju vanga mabudio wangu anga mabudio ntia hanyu ne shosha hanyu kwezi watukufu kama mabudio do kama mabudio mtu kabata mabudio mtu wanu tena yakana ikavara ula waika na mitam nono
Wanoishi oduka wanasho hatu wazaza hatu andwasha hatu wanashi watu wanaume warongo kwa tungo utafanyiwa ama pa indusona mana kwa tungo utafanyiwa intino ya mbeni wambaye kana uriswalis mkazi mtiko meeu wanafanya azali chantage winge bidio andwa juwa sasanye d'ailleurs ni washomoni wanika lazima ike era isi uri yakauri ruma ya mahaida metra madame Hamudu ha hundu haboha bahima nabasa kabati ya ukana ekawa komelo ekawa kartu la wantu zoda zila za mwenza shonga wa kai kari finalize tisanga tayari na mchela lego tulizingara aya tabar difanye tiriko na zino mjezini ka wandu bude na bofeshi hamba ejukata to diero au fero ujezini ka appel de part shabani kartu abudu mduban tena ele kalima ile bashwangu ninurudini mbaye baba ni yo uruso message eshi komori banu ne chizungu karna wabudu mdia kana ikafti mabidi bwana komele kadar wana komela ikakika komela kabati jona barogo tena au kati wono barwane la pasho monte juwa karija wao kika pasho monto orange karija waona amidu karila pasho monto walkumleti karija waona nyeje yito fanya sawa mama dua pari abeda ina daliliwa kama mra karija ona ipetese mdatiwana jana yeke wako meleka wako na mtawudi sana Tsamnyanya no msasa na mjuri atake wa uhunu na mjuri watake bana wandiso uziso hoba sekana ka komel bango mubudio wandu bango nganyina urucho kamna utukuza fundisuma bedi bana hamadasi ezango lazifanya bana rimbeha komori president rimrenge hamara isi wonti jubana rimbeha hula hende ahimili ya ibunasuya eshetwani yidomwambia duko ngena mbale mjabanyu ekenda fanya ngamtofanya wishie namna idari kaushio vuko iko hauzi so ana ni libre ka problème ya Fahari na Abdalago kamati kajazus emana Fahari ya manoda na Abdalago hindo Abdalago haji permete haina mdulo banu kutomla pizza no dara wantu no sijini wantu amba ile uchiwe ile wana bwana ile yafanya chao amena mjwe mtila le hiyo shamunyina wao ajakata banu pia ashimete atuhamba ngwe atuakanti ashimete Ashmed we mndu mtukufu haina mri asoma wa Mwenyezi Mungu mtukuza yarfa Allahu alladhina amanu walladhina utul ilma daraja Abdalago ajipermete haina mrulo banu wo mnya makurani wo mnuka kojo wo chau anjio ndo ka wala pizati ka defende Ashmed haba wa bete plan wo chau wa aringulo vazi wano lisiwa usitos ala fundi suma bidbana kutujibu wanga ukana babda zia baba no tuko finalize hamba wero 2 milioni basi banaweza ngosa sasa nduninga nyipurena chau wende urenge mikro za tubuha na fili uzikaza kufanya mangorongo urenge fei na ukuta paro enda shuoni kuja paro enda likoni kuja paro urendeni uzingara urendo komori mama twi tutwa masahiri ndo ezaye mwalimu wangeti mjua mbese mndo ajoshukuru ende ya monde yankabisi azali urendo komori matwi urengeze mali zao de uroda kufanya zao sawa uja kukanti gotwanyia abantu anyali tamba ça suffit alafu gozi so ala Yusuf Mohamed bwana wabe farede gatiro kamra sama ende kijaje toto ha oinda ruambo zenu wallahi ngamre shaida tukatama kana bana ndo unuhira uli hindi oftuili ndo unuhira uli hindi unribala unipashi ya mimi ana no ujori dara ungar jomdara umadara urahana wa ridara alafu hentu abili uli ujauta isama gorudi wode wapulu Abdalago kwa chau hensi adamba kana alimani ngabo ndo ya milero ala fa milero waibe hiyo alikarja fanya ekotoja wewe ekekarja fanya bo chau washile no iwana abenge amanti antini watale komma alafu ele kula sharia ko hambia orejaza no e diaspora na bana de bela mtati sharife bana mtu wangu tamidi arifu aeroport ze kado bilide soko bana silape banu sisi rube ha president komori cha mruboko pesa Mwenyezi Mungu aju Allah wanga mwando wede journalist na journalist wa amini rap ndio bangu wano bana we katambe journalist hambangu wano bana hambaye de shababi mkombozi banyo ile mamanganyaro mabana abiko bidi nunga nayo mwede bafanya bana sasa mkana de journalist wangu niko chibwa nayo mrubo kongo torongozo mleza tupia ndupia wasichu hati mimi kabati wallahi atambaba yangu nati kabati mduni mseyo abasaru medini ayo mambaba hangu mimi emduni ni mconsidero amado bana wako medini ya doyo abasaino wa mbaba hangu alafu makaulu amada yala kamtukauta mjomdori tasa bahinga mwabyo ribo onkazi mimi Faharida mina nyi watukufu mlo Faransa reappel de par wandu pia ritukuza Yusuf Mohamed bana rimbeha komori kiraisi
olenga to jua balamba singara do beti sala milizo nafukia na lemina ndolo ti kana 1000 euro tito ti pata wandu ti ba wandu ti toa shati to 1000 euro poshoni izo kabata na balizi bali kabati cha kwenye bekana harimba to 1000 euro eke kutobali eke minja fanya weka we siti wa menefu ngulifanya ironi namna mebe na mebe wasuma bitban no wallahi la tanono kata to amero rosin atanono kana ma chakono kono daina washenzi wa wasingisa saliwa kabati mndu ya tusubitena yana beso kozira mimi atondwa azali wa kana olakana mami nezo kwazamba ho ngojo wallahi wanji waka unko ajakanza akawa watu na lui il vient d'où il est comme Macron wikati president wa parti wikati president wa bavu wengine ukasiba jaucha sharik kawana no wandu wa pia wishia mdobi mshangama ina mna ya ukanti ya ukanela pesa jubane majifiri wachakwa tuko kwa tuzi so wenyewe sina jaucha alafia to jipermete ja izopia uzishia bufundisho mame bwana tina ukanza wambego ta usama uridi usisi zaharani lo alisi ukana ba ukada una bdalako emisaba wata bdalako bitimfira jimi me wala njaju waka ofiru abenda jo parju kana fikira kana ni hulo ya aucha non jamais sha izana kanza nwambie awenti ana majali yakachao sha je vous protéger mabanga msiho mlima fanya kwa mjafanya ukao utso swala ni chaîne libre de Comores uliomba kana ngezi ntambishao awambia abdala ukaranti sha hakaula pizabani haho Dr Ahmed tidafi Dr Ahmed tidafi Salma tidafi wa wontipia alafu ndo mangari udomba kana bana hiyo rizo fahari ndo tiro kamra somo na chao hapa kana damu yangu ngetwa ntia chao yantia hitu abiga mwambie watu kufu wanasichana wa mituje uka ikaga byanza usuma bana kamio wa madu au bila wara rawane shahidi hangariele kulo shari la menye bwana hatuinu ya tiese panika hina mtu ya force mwisha juzi kamjomtinani wani mwisha juzi na mjipanga ni gosi babano ekamkomori we amba kujuo walangu ni kwa la sinyaruka na mbezara kambaeze tiapi olio ya ujuhaya njom sirini au nesele baridio olio ya ujuhaya sheni ya hii serve bwana hatu wakati liko kana bezu eze juma wakari mwabilisi daena sheni libro na wenge imoro ninge ya mungu zunguli hata bwana ilala sisi jonga mwisha fanya kampanya ukana mjuari siapia bosu mabdi bwana juari finalize bandero juari elimuna bado mjini hao ba mimi kabati mtu mwambia mido mwambio wa Komori watukufu ya ukana kalero ndati jibana tarambia ukana kama mwida komelo mamudo wa hunruvo tatu kange president kamja mmanili agejizele ya tena rogo kama yakanza bwana na sabi mtuka jona beka kamela sigaraja bana kakona ndati cinema na mjuari atake abasa immédiatement bangari ndo ndo redunki hapa shilwani mshenzi wa marindi wa Idris Saul mkada mtoda mimi ndo nanjua bana kumprotege nambe unyimati mimi ndo nakaunjia marindi wale usikiwa pashi afundi suma midbana sha ndo boya kazana kuzunga tisifanya kwa Mwenyezi Mungu ndio maana tuwa za mrutora mrekati Mwenyezi Mungu sisi ndio maana tuwa za mrutora mrekati Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala abange ndemda kiti kartu sa conference tena ndio achana bekana ikafungwa ikakomela watu kufanya jao tizi wono na Sambi njaona mbamru tizi wono na Mamadu njaona mbamru tizi wono na Baruani njaona mbamru tizi wono na Kiki njaona mbamru atakata bwana bwana daina Baruani wakomela sikarana gari kufanya jao bano kama kufanya ndio hilo wanasho hatuna wazaza hatuna ndosha hatuna wanashe watu wanangwa kwa tungofirwa no ndo tobiambi c'est le moment ya bidiri juheri wane chandwa tudoni lokana ekewe yakomela eweza bari mtoka bwana we watata hatuna wanasho hatuna izo warengwa kwa tungopishi azali no hila no mreme yango ma wasa wale warengwa tungofirwa no tselo kartu wana shambu kutoka wana hari mrumo mjini eka komela chao mbese rabone silem no tipi namjue bo ashomoni mdele semsi ekemparisa ma watwani ya waiti kuli mabale watu mo parisa ma watwani ya wahimi chyo mbale watu banywa mkazi na mjue ekemparisa wa mde na waikodi na mbashide mjomone kemna haramu ya jonda zile resistant Hashim Wasedi Hassan daina faru msahazi na Desire ngo ya bongo abao na mtu mdungane nao reneri sasa nywana haramu wanu ike ganyi na Daniel ganyi na Yusuf Mohamed bwana ganyi na ndo wonti pia Daudi Halifa de groupe izo pia amwene makati mdaba eke wa kamera minga mjwana wambele abidukari lazingaro katsena rwafanya we docteur abidukari lazingaro katsena rwafanya kiki wodi akamba gene mavwa yuwa lo bonsi juya kupia no ushababi no wangu ya kane ministre de l'intérieur campagne ali wodi akana chesi general sani wodi akana chesi e wodi wodi kajana bekane ke wafanya yento bina katwa tata hanyino bebe hanyo do zingaro razika kufanya ro au na mkiabati tawari wodi sa
Basi kama tijari hizi za jimbo bani tena libeshele. Wajamba beshele da pani mdumshao na mjembeshele. Amugia abo watukufu. Amatunumabia ni yaukana. Na mkazaneze duma bafakiri wa jamda dabi akaru mashuhuli are mwada ngusha monti yabo. Jitwashi mbali ya usaboti. Abaga bidiwa beza hapa hiziwa hoba hiziwa ajauna jaundia edamuke etuheda. Emisi ya bale damu ya rumembo nguna hizo akaweza tamba zoe echefuba. Akali aba haba mala toka aba sange wa munguna mwengi nzamba dalao. Yale yawe yabe ya vure mnamsigo shalila si bene uzingudi yale maidini yao salam. Mlonga bomba shunga ngabashangulanga wezozo tipia kizobanu. Shamu tutoshia kakati na muda china ichili. Genza onyo. Bahende hasa nyulo zindri ho hata zambani takfini. Atinomba kredi namba mkata na endani kwamba brochette ya kafu. Ila nyamiza ijaka tine bakiredi na mwenje ama mda spara na mwenje. Genza ono namsakayo. Abunge abo watukufu izo na kanzermo bieni banu. Eke sharafa. Eke damu. Eke zemaliza wakomo lizirengwa iyo mdukada mlido mdukada lekendo bakomelo. Ekendo bakomelo. Sisi watwana wa mdu. Kartuani ya mduban leo. Kartuani ya mduban leo. Eni mdungu chiwanili yoda eno hao. Au mde reti. Azalia chuhe ya mdike mikro yondo ufano wenye mjini honu ni swali jebanu. Mdaharamu juhara yaman. Ikora waroboki ikora wala la malikara ikora ya jewa da tondo ikora ya mrebonti ya mtondo mndike mikro wala shakaru tu bela sida nako wala shakaru tu maana na ibada bongia kaanza wala majini wale bana nile watama aderam na hehe bahe bale gorila ngobonti botaracha ni umsirini gunido ebanu mkabwa bakatutimisi mbando vige joko wo mbando vine mbamba ndini ya ngode wanu sawa wanu walizingiza bantu batukoni bantu akatutimisi abo yabona mdombeze duwa bagarjo jari mfanyeni parere mtina ni monjeri mrele na Marekani ya marhaba meji asali haja akali asomoti do bido tabi wa gamati do tabosi wa badodi baderi dosina ezaide do abasan kuna ula inde katida da obo habari o anambuzi wa wadomi jini hatu nendro from todo dene maele taya ya kauwa ba ensuite orohundiriri yabo hata ujihunde ama hindi na mumwene nge amambweza alafunga hapo mnamtufumo tola udungo ukavole udungo jijusa wewe kama ngwa ndene kamera ikamufiki shuo unafanya saa tucho taba we sabu we ibahe we mwana jamwana par contre fundi sufi mabedi bwana hamba makaulu banu ya lazibu yambe ya uka ntuli ndabo fundi sufi usopare no dadu nabiyo non tina ukibiyo ntwanza usopare ni wede mbiyo daona baruani daona ndo adunga tijore amdore jezeli ngo ha mruna jitowa ni ke gardo ko roho damina umara ndo homa garjo u protéger daone babani haho e kanka muhadisi shaisi wabidi mfanye na mkwafe na muhadisi na mpreparo ndwa shaka mna utoka antibasi wanduwa wanao ikemnduko tukadavure bange ya benga mna ni leti yangu ebo nyinyi mwambaji mwa watani ya mabo havoti mwana wensi ndona ire ndora hafesonti pia mtoi wanila gajusi enyi mwaba msomo mwabo havoti mmoda zeta buziri mwaba mazo mregezenti iyo hama kwanzo hule gari ni gari ni kama zoni hule Mercedes ila usawa ndi sotsanga wende wa ihule otuka wihule onde wona mradi bali abala alitubuwa yenda fuse mipira yenda fanyaja uiranti amjoinenge Mercedes ila mahane Mercedes ila ngamjoka wihula ngati kaula ndi gari waona mradi renga tukoli huza so arita ma problem na Arabia Saudite yoni ho masome enda arita problem da sina Qatar yoni makali enda arita problem da sina France enda haringa angle waramu aba ma khafi adam iza tatalizo amugia bukari hiti pre ya ukamsepareni fundi sufi daone madani hao sha na preparwa na zijana wa hanyu ba ndo msiba wadio emembe mwenye baraka mkoma bia separeni ende yarede njambe usepareni bo mwenye baraka njambe usepareni bo Hamidu kari hila njambe usepareni bo Seda basi njamba mjwemse mabareni mambagani na partinga nyina wanru wanazika na wana mwapare mwarongo ze ukana banuga si amafidia c'est ça ce que je vous dis au baki ela azali hajaba na shwa bakana muzanyi kombina TikTok yo kaba ndenda wazi no abeze to bia mibaka bafundi tso ya benu hanyumeni banu ya bongo do washire wontu to waru hada ubibu kawono uyizinga aranga nzo yambe ukane ya hode yakiri ko ujisa ko bana fundo ya rede jo yema ala ndo ndo hifa ende kutwaba
Utofumbwa magato na ukana gato ndo msifu kama timu ndona wana michele we. Ha. We yakada ubiwa ineziri ndo wa hifa mwene yu abe hao wantu. Ega ngiro ka jamu sobese wa komori namna ya utai. Yede Faransa ntiko wona udaba. Ibanga mnuko unefundi wakamtu domon. Twata ni mnike nje timu bia zani mizi abore. Ya tabasa kama timu twambia mtu chakana wanuni makete amba inza habambe se wanwanzo ni unike mnambere radwele wa wanwanzo ni reke mnabara ni unike wedewa. Kama timu tu ya twambia mtu timu bia neza examen. Ifundi aba banunga abo divorce zetwala kazi tambali yangizo ama. Zetwala kazi tambali yangizo ama ndi amba Ebani nyandu ndo banu ze couple zangizo jene mbwa ndabo ntona bo heda meja uta dajira na mabia ni ohanduza mrumanga alotedi abo ngabo ni utona alotedi kujaba mdalo bo kana peju banu au jwa uro hewewe shenge banu no zanduza tupia zikahono wenji wa kabata tukada honi ntwa bidi kabata tukada honi ntwa bidi basi yefundi huo au zisamdo kana edini watu beshe mrumba message okatu me manque au je t'aime chérie. Mingamina Joseph Hade eni mru mimi ntoshele mimi jauta aba okay ngarangali yao inamneze kupuliza nyuzidio haina mru abana ba message ya ukasheri tu me manque alafu rio lema jawabu ya juu na ezi telefoni jabala ya jawabu nga jawa ndo umena mru beshe mru bshole jawabu urende banu sisita au banu bese kwanza ndo ukumbi banu wewe jauta banu bese utrompe ha numero inula obeshe mnahara mudobi yani yetele kabati ula kali babadilo kengo jomruba la chao veza ujeba kama toni bale chao abuka mtoi ho uliyo abo chao terrori nduvuna makabulini andwa tabadeza ropia yeni mbotu sikule manyari sasa alafu fundi wala kana gosho kaka mruku kazo buhuri na majini na ili murtabwa au mustafa ya lamhea ya beba minjafa tjola onde uza fishe yo kati fuma ume kanto mtamuze kanto panye kanto taba kutawendeza kama tubulo wano ba ubo wenjiranzi tabanza ho nikambali fatuare nge nguto fudwe batapa basi wano akansi basi ko ndo ne mapesa anu kwanza wapa ile poda kwanza wafanye chao amuge abo watukufu maudingo jeishia njimraji si ujari komele ya chao afumbuni ba ngwa joja ujari komele metro le arif waitanda ujari komele fami zinda sila mwazamba nyoti pia katila ya he shababi mkombozi lele ngarjika ukacha lele ngarjika ukacha mdati yana jara mbia kana ujari komele cha wawa komele watoleza vati watolo katina shakashede na mjuhe mwene ukane tiatu irengwa ni mnamoto mwanache wanyu bani hanyu watate warende hawa mezi no wababa wana warengwa ngwafirwa ngwa nikonvinyo we hino azabari wifati huna shemiri na robi warege wamagamisana wenge yintilera mdoda makana eza uti komendo bibanga tofanya wadanara aulawa sambi hafungwa ke yabo kaja unda mtu kiki anda afungwa kaja unda mtu barua anafungwa kaja unda mtu razida afungwa kaja unda mtu mama ndo afungwa kaja unda mtu Mjambe ujor komela ndo bisinga ndo fanya chao ujor komela ndo ndo fanya chao la tata litisa majumba bana na mjue bwana haramu wanu waliulilia walifungia walihibia warenge ntiatu itafanya watika hawa sihe wasi ndo mabisani wasi afanya direct shale ile mjamishia ngoja kanza zingara mji baraka hata wata kajaone au voti wa kwa TP na mjue ile ngenti hatu au msentroma tendo mdoli tabisa bana ndo paswa hicho wafanya nini kana ndo jahi marume telefoni si kana kubali kama ndo komele ndio mji watu udili na huo mji watu udili watu ndo atinda ni GPS jini wabakia wao wamezina na watu na haya watu na okay si karto abudu wantu bana basa riuliliwa rifungiwa rihibiwa ritarawula garitaho esheo shahinti ya hatu ngaransawe mshenzi weyende zahi tu haisa arihuzu ariri baba mna videti aeroporo watu aibeze mali hajahamba aeroporo ihulana wala nda haniko ndo bana mremo dezanyo wasaka tashida wanika na remire tu wa aeroporo abonge ranzima udinga nzori bouge nyezi mgungo jori ni khair shakarna uto dazina mnaino ritile wandu wa siasa bawao waoneze mali za hao watu kwanza elebe ala hatondera buyazadi au rendera first rendera wakati la jambe mimi kama mimi prime candidate na mweneze tiriko wadwa jisando tiriko hata nasi watu waliofanya tiriko tazinu lizifanya rezikasketi watu waliofanya tiriko batu ndio tilio kananga mtu fanya tiriko mfanya kasketi ndio do kana watu na mprepare baba niko watu wanzu asiye chao
Shamu baraka. Mimi kama Tony wasisi na bamba wadas. Mimi kama heola bamba. Wan kama Tony wasisi na bajeni wadas. Wala Rashid. Yani kan. Mama tataliana na mafisi marufu. Karchamba mrudo amana umrumbaya separeni. Shana preparo wanro hahe na preparo mji wa hahe na prepare chao. Wanro wadase. Kiwa buhamba pachimanga shinu mbe umra nyakontike ya péché azali ya ben tsoule ntsounwe. Non. Non. Vous attendez quoi, vous, les citoyens? Vous devez vous réveiller. Mnaharam wa ihari huzu ham huzuni. Aritanuma problème 2010, 2011. Problème yaturi huzu. 14. Qu'est-ce qu'on a rien à foutre d'assiner les pays de Golfe? 14 ngumano da ina Émirats na Arabie Saoudite na Égypte. Et ngo par téléphone wa bento ko na magonzi tsanu na tele, on doit un problème d'assina 14. Na bo ezanti zopia rizijo kasina mahashi karsina ndo kurahut. E katide magonzi hatu warto ya tuma valizini ra bada raja zatu. Ngwari ya watu jonja guti. Ne bantede ngeitonge za umanira 14 wandu wari washia nyumba wari fanyia ndogo za ulozi wari rekesisi. Sha Arabie Saoudite akaona haya, Faransa akaona haya, Emirates akaona haya, warumi mshenzi wao hawadumisa. Lero hazirejeza la même chose. Haruma Arabie Saoudite. Donc réveillez-vous. Namjuheri pare ba azali e ba hateke ngabo joenda heji unu maha izo eze media zandabo zinu no anwandu wana telefoni wa wiko kabatso mwambia ni nazinde zenu wando kozi tunda wambio wandu e population tuto usiwa Arabie Saoudite ngumano daina Emirates. Halafu Emirates ya promete azali mbabiza zindu azali hamba foot malka adumiza Arabie Saoudite inde mania ya kamba kana wanu mimi mtoto wa gouverneur hanyu enti nushinu ipandesha hanyu ngejo lazimu wariba videti kona ndukosi na banunga sina 2 ans banu wala mufti mla paraki ajamba wantila umdada mina azalamba hambilani bensan mania uka na mdoduka azali we mumili ndo batasa shelina ngoje ka parazo hawani tiridisena Al-Habib Umar radwanza mtrume uo aone ha Tanzania ka baundi hapara kena jauja santo mutizoba ndo weza lafuti tena nari mtume aone ha Tanzania ashidai nujambe amundi ha bushini akavura bankei ona baya tuna mtazika baba lamba swala Muhammadi uone za bana lejimbo swala Muhammadi uone swala Muhammad bobo Abubakar muftaone ha Tanzania ngio para kamba minga mwenzangu ba ngio para kina mala ulo para ngio mikabaki ewe nduwa ona balo para kibo mtume sallallahu alaihi wasallam atamba hadha haram izo rogo zile zao kullu musakarat haram amba ulinga mwenzangu ndo ba ngio para ngekutima swala Muhammadi bo waishie maulida watu batatu kamba watu kwa yasema DCR sena wako atukore mani sofura na pefunga muda ndo ba kwa juso wallahi kama tifundi wambe kana bomzi banu sisi za banu tongo zamba ho de namna yone beni wamba ngo atobwa ni la bashari abenge batije mndu bana akewa ishia au mnyanya uto anishote haba one ne mande baibo mufuti habe kana bariko byanza ori unike no uto ngebana basa ko tukada hechinda shasi zede ya mpasani na mwede bushini yo mwede mwa sekuwe zindu yuko baizade zambakisha na mwede Vatika ajiba katoliki je namna mwacha mwa Hamaduzini shamtija wanba kamna ndo Arabie Saoudite tena ha boke mna haramu wo ihende hamenyeze relations zatu na Arabie Saoudite ingamnugo mshamu ivumba Arabie Saoudite iyo ndio adwamba ondo atuko bisaidia hani kwa mna riali bas hamba salam taka ya MBS Mohammed bin Salman salam taka kina lijuhe haraka ripare maudo ya ambassadia Emirates rambe qu'est-ce qui se passe entre vous et ce fou ماذا يجري بينكم وبين هذا المجنون هل سمعتم من قال ايوا مبابي كم سمعوا القرآن هل اتاك حديث هذا المجنون حديث يحيى مجفمو ويمشي نما إمارات إذ قال أن جزر القمر وقد يبقى جزر القمر حتة من إمارات وقال أنه محافظ لكو وليس رئيس يبقى ينقو غوفرنور وهنيوتن عريم ديبا منافدت ودبوه شيدنا من الافويت كاشيا انا امبسيل جانب دبلوماسي غيونchema mambeje watukufu wa mituje wana hanyu wasomo wala wende wabaye maji wanenge mabeni wadungo uja urulize maji eze facture ne zerongo wasa wajangwa tumbo urifuma
mbulie maborunku mailianu ni abuli yangate zao daino wa Komori wa mtu jenga mjora mwakana wallahi mido mwanzoni shamti fikiri ezerugol kumani yaredo wana wa Komori yarenda aimani hovuvuni yarenda fahadi iroho yare uwodo uni kwa ndo mizinga ugono abasema na batoji rindoko harama semizinga atoweze bali pia ando ema pamsapia ya bale magobo ya mwango adungo uzunguli ya ne mibambo parce que nguriyo kangwa joni tsambaza ukikamukana dhibu wa mituje marongoza ezembo mbili zinu ema janvine mshenzi woi ekawa ndi wafiroi ho watsamba banu walala wa mwezi uno wanato chabano jaunyi wa Komori banga mjua we mshenzi woyez woyena ezongo ya rirenda waza libano ya tsona ndongo mbia turirenda bana sha banuka jabidi adola umulo do wakubali aina kati wa joja ndongo banu ike washenzi watupa renda shioni watoto magabe watuko imana kama chombo kimya machimke kamdiki andifiki kebijesha wala shawala chao aina kati wa Komori wachoja hizi ndongo zao ezemba mbili zilizofungula zije wakati wakoma bani hao wafanyezi hazimo biro wajua kwa sisi sasa ngwazijua ndo shana mlidi wakati wanyu jo ujanga mjamba wallahi jukalisha hizo fahadi hamba ile wakati mjoka ujitwa ukawa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabi sa'ir mrudi mwambe ya laitani lam attakhidh fulan khalil maskini wana tukatira ngewala kana yatita weni Hussein wakati yunge joka retard au kanga mdo somewa iyo Firauna yasomewa habari amini kako ni qala al-ana wa qad asayta min qabl falyawma nunajjika libadanika litakuna liman khalfak aya wakati yunge ngamjwambia nukana fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad watije mrubanu haja harambia ukaikado bakomelo kartuani dia mrubanu baizo lesa magamizani walaike mwaba usukuma medbana ngamjo mwanili ngamjo wanila mahamudu ngamjo wanili ya jau ya umafiti maruvu hauka ele jamada pia izo zihundu sambiko ya juha zihundu mamaduko ya juha zihundu baruani kwa ya juha zihundu kiki kwa ya juha zihundu au pia basharare ngwako ya juha mwenye baraka atawa kwa ya juha kana ikasema video ya kufanya na mjue bao tukanza fanya gujo mjuheri wa sasa nyebana yamdishia bahasa na unishie teri shanyo ndo tsiparo monana fule nene mrata ime abesisi kama kubaleke ndo bakomelo ha kama ndo da samiti no paro jona na ni ulidie na ni fungie na ni hibie na ni daraudie pinti no paro jona paka wakomea no eshofa hatoi ejo wadugu Danieli bora ijazili enyisile makabo nyoti pia maona Danieli akaurege bakesi yo jaza Daniel manuso mo rahane kankrewo mna kankrewo bo Danieli kadari baba ngati kachari umilie bo Danieli uri bali uri benusi ya iswanya ndo mama iswa marto Daniel taone sa bono suma midwan hacha banu uri mrenge namna wewe ibidi urengwe namna ilaba akanywa ilinyi wa mkazi nywa ili mso ibidi urengwe namna ile shaka kabati ya jauka ujabana sibabu de mshenzi ndo daona ibo Danieli mtu amada wao yasoma ngondo waringe mseto utofanya tabia za kishenzi harumavoti ya madasini wewe ibidi utemisione banise dalika mala demisione bo Danieli au kango jokwa na haramu wan kwatina kwa sifanya wao la pitali angalia ngo tukofa hapo ubil levu wori mwambia kana hata la pitali badi kamtina la pitali gamje mtrete wana jwauda bia mshenzi ya huza yo mwambia kana me popa mwana malikuwa ngo to wangu hifwa zambio go jwao emana msho wangu adubia aeroporo na real wasekana no aeroporo aringapi ziki wangu wa yajuha daena arido malungunu sitima amunu sitima afunu sijidodobi wangabiza aeroport ngiwa ma shamba la honze alafu mbabata we real ya Komori ko topa champion no la party ndo aunja guti womtata we huzibi hatanga we gamati ngawa mabarikala la maji la banuru abasa kutushindo poye ngayo ngoto dangu wangoto jibatse midu ngoto jita mafundo na matekele bahemna ibu batsu weze duanza tuenda za ya sera jaizi samba mwede wabia wenza shangana wene fuwa fusa abo watukufu na likazaneze dua wasije mdu bana jara mbia kana katika kinyeli jinga kufanya chao wana haramu wa mpira nona au munzi ali hopia o majilisi ne zenyi wada zenyi kimina hizo tipi kabo wandu anza vikana ne chuma shaba ne chuma basije mda haramu na jara pumuli ya chuma ba chuma yo swalo ni mwenza mu
ngabo dimashi ngabo samedi kanga manzo mfanya hazi zinje na mwenjeze zile rais basi kasina ngo ejuma inusu kwa darasa mafira o andu wa hele poda ne wizi ne mitango ne fasadi ne zengo piano msajaja ne zenrabo ne masahiri ne zeili muzijoka jali mo wazifanya au ejuma o baba hao no jomba hao ke wadumizo malahoni eni mbreda kentira nzi utasia do mezedu bagabo mru yenda kasole asubuhi yenda hao ndu imamu tsolo bada enda ndo mbaba ngutso swali asubuhi amba bomba utoka njapori jomsiri no ina asubuhi amto jomsiri hon amba alhamdulillah banu silo la roche wa iliwo unigate alafu tami haina mtu yodo sinkania yani juice nje swali asubuhi abangeda lole ba kangwanzo mbaba nenda lola atena kati ya kwa sungu sonde mbaba lola lo msirini ha banu la lahunu alilunga mjuka lola huna mjuka lola waja wala zabari balaenda hula ngura mma hende hula remma hende hula je ngutsola lo msirini weyatsona aduhuso izweleza hura bandi wandu wali bonsi jubanu sha erifanye boko ohanduza mnduma ngalo steady sabani njomba angu ewasayo wajomba wahi matsomale wala kujisa wala chao mnduna dushukure ka mndumshe ngebala ngudo uta hunu kemba bizamfia yojoka kujafa yojo ndiwa zeno za murtadha na mustafa kengu gudiso katudisa ndia himide mkweka jaliso asom banga bondonza matsomale abo msali andalo la halafu ekengulu liswele popo ina zila emdume urengezane pasteki atoweze tuda hazila tsahula pia hata hao nonu si amdani ulaenda ilo daba sio dabala wala hato mweleshe yani magozi na nezentuda ambako odo bane mtumshenda we mnaharamu wala nanda mlola hadoni hibieze ntuda katika odoni chini wana tuda wana bombo watiti wana hakika sijibi na wala katuyele waka wenge negligent wenge paresesi atakatumtoleze tuda armwende ni chakutuzi vitu ngombe mnaharamu wala kauniwa wala doni hibieze ntu ona tuda wala erenga enda sahi basi jofikiri ndo anabodu ndo nzovo mulo abonge abo watukufu mngasije bantu baribo havoti riuliliwa rifungiwa wawuti pia wawa komori abasa owazaza hatu na wababa hatu eni ulo mmade nguto fire abo abasa kaiti okana minga mmanilo idi na twamu kamaliyo dobo ikoni ngamaliyo dobo umitsami huli ngamaliyo jam ngamaliyo jawe komara ngomradu miziwa komara ngomra ulawa bawozuki wangu no riuliliwa rifungiwa ridharaulo zanguzo ntipia ekenga sina ubinadamu na lipange wandu kana na mjuherisi ya ina wandu wa finance ele bavula hao mrani hao bakari tuwani ili ya mduwa nitoka yonti kari tuwani ili ya mduwa nutena kabati ujeri no sama ajia kana mduda ujeju sangu jojiri ya lele tijifanya za tiriko ndamtufanya ili ya mdu tiriko tufanya ili ya mdu tiriko toisema lisa hatu nezemvuza hatu ni kwa wadori renda cinema ujeju sangu jojiri ya basi abanga mjida ili yoda mine famia hangu aina msujida ili famia ha besi famia sa tunga ukitana famia tu kwa tina maji kwa tina mwenje kwa tim som kabati unono kabati mahakama kabati ndo kwetu kayonzi yanga tika cherkensi na bakana ekawa komela de njoju ha ebani we washo moninga mtuka uju ha kama Hamudi wa komela wa mdo ya tukange president mdo wa bazofera iho ndo wafanye mo biro wa president njoka mkana wadu wameseka mtajo ka jemshenzi wa majamvi na marindi ne wadungo jawrinyi yaba engesho moni mndu mrega ina hali nyimju mtukufu engebe ya usufu Mamedi bwana ndaho ina hali kama mtajo mdori nyi ya jezembwa za marindi na majamvi wana abenge lazimu yo ometra madam Hamudi da na Mamedi bwana na mwede mwa biyondwa niokana ekako elinga mnyipura uri wanida ngena mchoma ngarjo renkensi hatu wana basa bibi wallahi tawallahi wa billahi ekemdo njomo na hateni hajito ekanto jomduka haina njoka ni shonjorumia akawode wanzu ya soventi ni shemnara mya jambe na mida mtito kanda eba hinga mjomdafi amjomdafi moti yabidi ekeka mtutu ya to wazadi mkwajali ali bafurso ali to wemshenzi woyi watike mruba na suiti ya jamba onda vinga video ri fanye chao yenge video ri fanye asisi soba nyulu pa yasa ndala de done mapesa junzo na kanzali mlaheni basi singa ndoto haina rulo nishu dijitoa fidia eke azalingu joke kakarjamu wangu joriwa amwe batsika tuteza da sina mrubano kwa hiyo sema liza hanyu mwende mfanya tiriko na kasketi na banjiri mzieha sisi ngalifanya saturi wane amwe yabo watukofu kwa ikayao wanda wani demande bandi za tiriko mtu za tiriko anasho hangu mazuki wangu wanama wanzani wangu zetahatu wa appel de Paris wana banga manzoni ulawa uende wafanya tiriko wafanya banderoli ti washukuria iyo mba biyo kemro bakati fanyilo banderoli na tiriko zika uhuziwa izo kweli ngamjo shukuria
ukahizoko ili ezengo hizo shaizo nanzo na bebana lelo ngabo zuki wangu ko unaanza rondo parafeshe hende hamba mi uhanza ranzi hale sheze ngo uzifanya uzentu zinu banu tenderi fanye banga bo wandu enji watsonizo riwanike lebe ala mzaza ngumza chafana bangi ya wandu wa demande yabo ngamjo wanika ekenga bo ulona 5 euro au 10 euro au 20 euro wanzu ya towe ngujozinika owazaza hangu no wana sho hangu no wana ma wahe appel de Paris ekenga ranzo ritemba mafura au kenga ranzo rifanye banderole au kenga ranzo ri ule mna mikro homna bafu ekahale mewa au kenga ranzo ribale shombori shibehe rikena mna 10 euro au mna 20 euro rirenge taxi ribahizeze nuzila banga mwana bali dityonge chao abonge yabo zinde zitiriko bikayao zifanywa ni mwana mauo ili ni moneseni ilijo kazaki fubano ngabo rouge namna ino ngabo njeu namna ino ngabo gris namna ino anzion tini yo salam takaya balade ngabo ya veri namna ino nenzilu zilo namna ino joli zora kanzari mwabieni almuradi ngabo waisaware mwani bade wakanti amtikubali au kama barajo kamnono nke kama mwono wanze ngarodela tsayi nke kama mwono ando spila madam libane nena zine enda kanti ya didi sheshe itaja wa made ndo utsuwo msindano afakiri tu ngana mbone yado fanya sport neze jutsano ichwampa ongea bana mjuhe babanu aina mgatsuwo tsamrulo na strategia koma sema harakata wabado mtabeka mtombo nipo metra madam Hamudu ni wantu makashomoni lelo watukufu makashomoni na mtofanya manifo juma shomoni ekakwedi kabati ya bleu bayo ete wanda shonga wala wa irenga tangamina tiriko za bleu tuzifa ho nza shonga wala ni wa shomoni bakauro wabale kenga mambo kweli na mtofanya ba manifu shomoni ranti mjuse mapano manzi serse kwa jimanao anti hano anti hadasi dada bianti yazino kana zalina lao na mtu anti hanyi wandu makaurongo haina bruna nungo ne mru anti hukana azali degage ya filme ya behele photo ngarjo zi publie bas wa mkazinga nyina wanyanyanyi walo mkazi walo utuma bana waona ukentinge ndo nayi Daniel karjacho huyenga shakuna uto bale baba au balo mji mtukufu wa mkazi wande wa ube mshenzi baba ekuja mushabo Daniel washida doktora hoba oda ne Daniel ndo adu ichida mba wani mkomari kwa zo return rimwelewani ukanga manzo majimbo na vinyo na bange na ufiro izo ndizo mafidisha ni boma shababi abori jibi wa marama menji rimwelewani merci kutamshia bo Daniel kutamshia ebani mkomari kwa zo iri kabaje ka ujamvia bani ya emireti ezabili ribewa bala ratu paro fikiru kana garjo ka ubewa na dabora be armeni afrikeni abani baba bisala taka taka utoka bandu sisi Afrika araru rifanya mikataba mingi mikataba ina iyo mdwa ule shambani da uno huzaya uto urengensi atu uhuze wiranganya uyuritaru ma problem abunga sina maambasaderi ngasina ma politicien kwa jashida wajueza jira Arabia Sauditi kwa jajo ka aeroport ke jahuziwa Jackie mdwa hukana baraka bo Jackie usije bano jogibia za tena ritola wazini fitakuta dunga na dawo ndo hazimweleza nyo hazini haya beli shirika ke jahuziwa mwende ngarifanyo hazibe kama saka imarifanya hazi garjo ndima pesa wajibi uje walijamba kana ritola wazini ngaranzaze tete zatu sisi ngaranzaze garanti zatu na jana jani kama gubu jamani mtogole bwana mwendesa bayu sino rilio wangasaru maroza to nda nyine pa mcharani bwana dento arafuka na nzori fanya madama kwa mtoto wa batao wala nyima fundi mada zara ulo batije mdu wana jarongo watena bangu zero juma bazu yabo salamto arjuka zaban ikasida inu mdungo byanza hivi yambao la ilaha illa Allah ruhamaka hemnyezi mgwe leze rehma zaho ni jori zanzaho la ilahana na'bud hiyo ni kasida wika yao karsina mbekati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tiparonjia mala ho maidi tishia mzaza hangu mzima kauheze kasida tishia mwana msho hangu mzima hakawiheza inijibu ya swafi wanazijana wa Yemen wakauheza karsina mbekati Mwenyezi Mungu narwambeze dua ba mwanti fakrin bili abari
ngarudo wadungabo ekakari jawo position akari jawo mabali Mwenyezi Mungu jwavuriza balwa jwavuriza cocktail yambade ekakabati ulona zuhamba na mtoji prepare bango atungo usoma bare washira bango atuka ubira hula bango anzo wende hula ware mwani vertige ujoka hanza tiriko banu ngujona nzishia en privé ni joina mna njo ufanya ya beshe wa tiriko ekengo anzo ya saidi 10 euro au 20 euro ya de paringo jo mwambia ya beshe secrétaire sha ujoka hanza ngujona ujoka hanza kabati problem banga bandu watuka utaha banu karjaniki wa minja kahuza mtsina nguliuza obana Janza liketi nombo ize darasa za hatu jo mwezi wa sumuri dote hawa na masuala na majawabu sha karna ujo idara kenti dote darasa mawahabisti suna ya badaira na karita madaira basa na haramu ingu position wangu angamizeti wandu ndo wafiraji wanendo walevi wanendo wamezi wanendo makalakala na makulukulu artukuchiko chari de abarari hudi za emirati harange gouverneur wa emirati apunge karna ujo uda za sisi na mdunge kaswida ikenga bo lona mna kaswida home na suala ngujojua urenga enimero ekanga bodo na fikra shabati jo watu wana wajafanya direct tena wamba ukana sisi paka ekando bakomelo ngari kufanya jaongena mdema mdunge kari wanilia unti kartwa nilia mana damu bana Mwenyezi Mungu jorita walishiza uyajuka hanza sadaqallahu idh yaqul